Marga pa tadi ka. Marga pa tadi. Oh, udah na kay mak, udah na kay mak. Siguro mo eh. Nyon. Anak angkat ni siya hay. Ano siguro mo eh. Meron juga baju ni tulang mang baju niya mga. Sungara po puna tangarong nga mga na jikte bida. Agay may ulo na napita. Pero sige lang na iblog. Ah. Bote. No to ro na niya. Pas may. Dadero puro jawa mak ni. Maksud tu berkau magbayunahin sa lalain na tulang. Sa ito son. Salah ni siya may Tu pagkain. pwede ni paahon. Isi don yon. Pajoel. Baru mau lolosoy bahkan Beneta dia minta dulu uang 2.000 yun lang. Dili kali urat lang. Pauli ka na to. Wow. Tapi pikir Ada makanan nih. banyak di sana ya, jangan di pinggir pasar tahu Udah nih. banyak pak. Tidur ka. Kita main-main sama tulang untung dulu. Main Yung orang otong galing si Jeta, memang benar-benar ribuang malah. Iya. Main apa? Mana buka sih? Iya. Iya, sini kan sama. Oh loh, dari Kamis. Di mana ini? Nama saya karut lang lewat tengah kan? Pas di punya pikir 2 bulan na lalu, eh. 2 bulan na lalu, Ra. Balik lagi mengangkat tikul, bagus mobil na tulang, ay lakan. Ya katiba na kulon pakyahan na tulang pakyahagor na. Beko. Tak beko may hagor na eh. Karatsang. Sorong. Ide boba ng sorong kan. Baru tang dabu ide boba ng mga. Baru lagi mo sa hubayan sa lana natin. Ganti na to sumunaya. Kasi doon bili. Ilan ka lang kayo dumangan, nay? Ele tumangan. Alay ya, gisipor, kotil masipor. Isa yang soy sari. Semua ni mah mau mangan dah dah sudah. Mau lo soy sibe mau soy nului. Lamar Dah Si pe. color memang geleng. Baru umur 4 tahun pe. Ini lo tadi itu. Gimana kok dia sakit ya? Ay tak kamar sa isolasi na yan. Iya, cuma Berarti udah ratok di murah sa tulang. Takut si mandok ko ba? nomor saya tahu isi mau Sa usawin na tulang. Oh. Kalau di dapi jahit maray na. Ya itu dah. Tahu na Joy kung ngayat tuh saya lagi. Tedar udah itu buku ini kok. Ay, lakan. Tapi sensel na pengen itu kita nggak jujulat eh. Oh, lu Ay, maka. okay biasa Oh, ada oh, asal sale gotil, asal sale Oh, gotil. makarat, makarat na tulang. Sering dijambak. Dari sini nih mau disabi ni si Angel doon namin dari sini kan. Ibu bah bulu yatuk mau nulis si Rose, tang si Mas Rose. Wala kan? Tundukan nanti kau ni marah mama aku. Saya kasih ke si Rose, kasih saya pikir siang sinar. Kenapa kau ini dicuba bang itu? Kalau konsim. Ini kira terroba nama kami aku jauh. Mabuk sudah memang. Ditarikin na tulang. Oh loh, baru benar nama sebulan. Baru mulai jalan. Tangil tangis. Jangan bawa, tinggalkan itu. Siguro nga duhali korbakan na iharat pertama.